Welcome back with another video, guys. Today I'm riding my new G2 Kukurin. Now I pretty much have driven 400 kilometers on this thing, but it reset it, so now I'm at 143. So I'm gonna ride him with my friend. His name is Sierra Man. I'm gonna put his TikTok link down below. He makes good videos. Honestly, go follow him. Go like his videos. So I don't have nothing to say. The Minecraft videos started getting like pretty boring, so I came up with this, and now I'm here. So, yeah, I don't have nothing else to say. Nothing else to say. I am from Estonia. I don't have that kind of like. I have a little accent for English. So yeah. I think this, I'm recording on my phone. I think this, like, recorder, or, like, the app only lets me record 30 minutes, so the video's gonna be 30 minutes. I have to cut it a little bit, so I don't waste so many, like, so I don't waste the time, or then I have to make, like, many parts, and that's gonna be a lot of editing. I'm trying to figure out now. I don't see what time it is real quick. Come on, I can't look at the time. That's great. Oh, I turned the camera around. That's crazy. So I know I'm very late. So I'm just gonna. I know how to wheelie, but it's hard with this camera. Like, look at that. See, I could have done it longer, but I think that was medium. I don't know if you can even see my wheels. Oh no, you can. I see what I'm recording, so I kind of can. So I wanted to do this kind of video, or like late some weeks back, but then my friend, what wasn't his fault. It was kind of my fault. I ran pretty much into him, and he accidentally hit my knee, and now there's a little bone broken, and now my legs a little of it, but I'll say it in Estonian. Sida. It's like I don't know if it's a muscle, but it goes over my knee, and that little bone is holding that, and if that bone, it's not completely broken, but if it's gonna break, I'm gonna have a 4-year recovery and I can't do any videos. So I'm gonna try to drive safe. I can't like hit stuff. I can't like bend it much. I'm at this school. We have to wait here, so I'm gonna stop the video here. What is even? What the hell, bro? That's crazy. So I'm gonna stop the video here and check you guys on when my friend gets here. Bye. Oh, there he is. Come on, oppa. Mees, sa oled 15 minta hiljaks jäänud. Ma tegin TikTok'i, mees. Brother, mis asja? Muna hakkas mind taga ajama. Muna hakkas. We're gonna talk in Estonian a little bit. You can translate it if you want to. I'm recording, so if you know.
tagapiduriga, sest ta tuli lahti. Tule fucking katsu mul tagapiduri ja siis sa teed mind. Tule katsu mul tagapiduri. S-käis sinna tõuksid küll. Keegi see on hea disain, aga nagu need oranžid kohad, vaata. Oleks ka nagu head teha. Mis mõttes? Miks see nii must on? Mida ma vaatan siin? Katsu mu tagapidurit ka. Siit. Kust? Aa. Ja siis sa teed millest ma räägin. Aa, sul juhtus ka. On nii pehme ju. Jaa. Sama on. Ei, mul tuli ka lahti, ma meen tagasi. Mul on juba pehmemaks jäänud, aga nagu ma saan viilida. Et terve see aeg sa tegelesid tagapiduriga? Terve see aeg sa tegelesid tagapiduriga? Ei. Terve see aeg ma tegelesin akimendiga. Okei. No sa tegid sama selle, mis Jakol on. Jakol on sama see kuradi see Jeesuse kross. Mul oli enne see. Jaa. Just võtsin ära ja panin uuesti. Okei. Mis sa teed valget disaini siis? Jaa. Ma nagu tahaks ka teha, vaata, aga nagu see garantii on. Mul ikka garantii. Kui sa nagu tõuksil midagi muudad, mida sa ei saa nagu tavaliseks teha, nagu praeguse värvisid, vaata. Ah? Sa selle veega ära võtta. Jah. Siis nagu see garantii enam ei kehti. Ma ei tea, miks sükene asi on. Kuhu lähme siis? Ma ei tea. Miks see nii punane oled? Su põsed on nii punased. Ma tean. Mis päikse käes said midagi? Ja päikse käes mul sohval. Bare. Ma pean seal nagu nii veega ära võtta, sest see nagu nii pasaks jääb. Nagu fucking pidžam kusike peale. Okei, mees. Bare. Ma ei tea, kuhu sa saad minna. Ma ei tea, kas siin on üks käpp, mis sa saad hittida, kui sa tahad. Sa pead nagu päris kiiresti minema. Mingi full throttle. Блядь. Ah? Ütle uuesti. See videot või? Jaa. Ah? YouTube'i või? Jaa, ikka. Essa videosõitmises. Muidu kui ma pidin sinuga tegema Essana. No, hoppa. Mugari. Tabel. No, siin on vesi. Ah? Ma sain uue trotteli ka ja ma käisin seal kuradi tõuksi maailmas, mis siin Aaltrolist ei saa mitte on. See on kõige pro on nagu fucking white. See on nagu fucking Väike. carbon white. Carbon mis tehtud noh. See minu telefon vahepeal tweakib, et see vahel läheb kinni, see kaamera. Praegu ta ei ole kinni läinud. 9 minta oleme sõitnud.
mis lähme teatri või? Ma... Oot. Let's go! Oh, Freidi! Ma just tegin selle ära, kus sa lähed siiapoole, teisele poole selles joones. Ja siis tagasi. Sa pead aeglaselt tegema, muidu sa nagu väga hästi ei saa. Mul on... veel. Mis see on ikka liftrid, noh? Kõikidele eestlastele, kes äkki vaatavad, palun followge TikTokis ja like'ige YouTube'i videot ja subscribe'ige. Palun. Mida? Proovin ja YouTuber olla. Mitte nagu kes karjub teiste peale, ma ei tea mida. Mitä? Palun olema vaba. Mitä sä teet? Mä en puhasta kuradi jalana sinne. Okei. Ai mäletan, kun me sinne metsärajalla läksimme, mulla oli puukki jo. Mä näin, sä teisit puukia. Entä vielä? Paaselle linja. Kupu. Tengo. Issand, see on reaalselt surmav. Kui sa siit 20-ga lähed ja sinna auku lähed, see on surmav reaalselt. 25-ga, mis on speedlamad ka, saaks crazy ikka. Ommellut. No, palavakas või? Kiiviksi kõrvas. Siuke tunne nagu... Keegi on vargat üldse. Miks hakkab? Vaata, kui all see trottel on, see ennem nii ei olnud. See on nii imelik ta. See peab nagu siin vähemalt olema. Oota. Ma reaalselt pööran seda. Ma just pöörasin ülespoole. See on mingi lahtine. Okei. Mul on uus trottel, et see on natuke stiff. Ei, ma proovin.
on Sierras. Ma tean jah. Ma pöörasin selle ülespoole, see on nii lahti, et ma pöörasin üles. Sa võiksid seda esiratast natukene paremaks teha. No. Oleme Sierra Manni tõuksid veel. Oi jah. Ta sõitis 1152 kilti selle asjaga. Tema sellega on viili homma. Okei. Pallreid. See ei ole turvaline. Miks ta pidur nii lahja on? Nagu actually mõtled. Ma arvan, mine sirgeks. Su pidur on nii lahja, ma peaaegu luupisin. See on nii lahja. Ma arvasin, ma läksin üles nii nagu ma pean olema. Ja siis ma peaaegu luupisin. Mul on nagu tugevam. Mul on esmaspäeval tõukparandus. Näe. Võta, pane võtme peale. Nagu vaata minu sellega. Jah. Ma ei tea, mulle meeldivad tugevamad pidurid rohkem. See on nagu parem kontroll minu jaoks. Mitte, et kedagi offendida. Tugev võtab vaja, et palju siis. Ma tean, jah. No ja võtsingi viirid tuleks sealt ja pika viirid. Oi jah, minu... Vaja, see kirs. Suletud. Ma tean, kuhu me võiksime minna tegelikult. Oi, sa tahad siit üles sõita või? Ei taha või? Proovime või? Seal on vaata see kõrval see väike koht. Oi, ei. Oi, jah. God damn. See nägi natukene lihtsam välja kaugemalt. Oi. Easy, kuule. Just kõnnid siin külje peale, lähed. Oi, jah. Okei. Oota, las me puhkame nüüd see. Oh my god. Welcome back, guys. I stopped the video because we did some stuff that I can't film. And one guy threatened us to, there's like a bike thing going on today in Tartu, and some guy saw my friend. He thought he was going fast, but he wasn't because everybody was passing us with bikes. Then he threatened him
to call the police. And then we ran and hid from the cops, and now I'm back on my camera. I just adjusted the camera, like not the angle, but the zoom. And look how much you can see now. You can see pretty much my hands and stuff. And, yeah. No. Mä tasin mingi kattis politsei. Mis sul on? Lükkame. See on palju parem filmida. Nii. Mõned neist vanadest veel ei saanud. Jah. See oli crazy, et see mõned saatis poolad kutsuda. Mendid. Oi ei. Mendid. Oi ei. Miks me siia tulime? Miks me siia tulime? Sest seal on fucking nurgal münt. Me pidime minema sillast üldse üle ja ma ei tea mida. Jah, ega see ei ole märganud ikka veel, see on münt. Nagu ta vaatab mind. No, toimib. Vilkuri hääled ja sireeni hääled. Juuni aeg. Tead, kiiremi. Mida asja? 25-ga, lähme siit, head aega. Oi ei. Lähme ühte teist teed pidi ja. Mä sain niin üks vend ütles mu kaamerale tere, ma sain nagu niiviisi. Naeratas noh. Miks nii palju valged asjal lendab? Kas minu kiivri peal on? Vaata üle, vaata minu selle selja tagant. Ma kuulsin, et linnud lendasid must üle, ma kuulsin midagi minu pead pihta minemas. Nüüd ma avastasin, sul on siin koha, nagu... Päriselt? Jah, võta kiiver ära. Oi, taga anna. Ei ole.
okei, see haiseb ka ju. Ei plee. Võtame kaamera ära. Muidugi ma saan vähe kuradi siit. Kuusa. Igatahes mul on see mask väljas. Nii, oleme tagasi lind peale. Ma loodan, nagu nüüd midagi läheb edasi. Loodame, et see lind jälle minu juurde tagasi. Tule, Fredi. Fredi. Feeding stations are here on the course as well. First feeding station will be at 32 kilometers. Kus me oleme? Okei, Fredi kadus ära. Ma näen siin. Siin on terve mingi... Oi jah. Issand! Siia ma ei tahtnud. Kuhu ta läks? Seal eespool. Kus on Fredi jälle? Oi jaa. Brother, what are you doing? Why you stop?
Oh yeah. Kuhu me läheme? Okay, I'm gonna end the video here. That was a fun ride, I guess. Oh, ma lõpetan praegu ära. That was a fun ride. There's gonna be a new ride coming soon. I'm gonna edit this one. I'm gonna make a new video of me driving my ATV. Say goodbye. Yeah, goodbye. See you on the next one.